Nere mala kenyam kana diala content barwanya lingwa seme biya kamal kanur online TV channel and wala shanga bangwan kapairo ron kine dangaro wirjan dangaro de bakel bana riponin kon lat korodian we tat kia kam jane kana tat bana jeli ke report me bukon diala kon lat koren bana kaling and wo ngum chitu bukon kaling ke report me ne gorno jin bi nyane ko ken ko bitika ngai ketin kon lat korodian ke report chalat gwas me nyaka ye keloni te ke report me shanong akadong de dial te ngaitin kenya mchana jalat ke report che kon linga ne no che ko che to kam tet no kana jang dino kan campaign en kon ya nectinary en re kurmo kan kon kalat kur pan chala kur be kam dien katet alo kur mi ti kur mi simple no report chalat gwas me chalat wone ne ere rikamana chituk cha te tichuk jendang ro sha kanak dindo en do salat kereu just ka doctor konjo ran chala de jene ne ngwan kuje do diena me kana de konan shi no ngwada me ngwada ndi ko yotok tan kam jane kana te chala do kana de chuk jendang ro kwa kunya muka jan peg den dial ka bos community ka te ka jang dongde ne dia dongde kala jendang ro bane ngwan wa ke shuluk community kine jendang ro chala do de kala shuluk community so bia yu kevin no menji to gene chala do chi use to gen ke jeng apadang gen kan ka koka ka pana state chicken shuluk community chicken ga mak dor dan tigatin no ka jendor shalga mo kula pashoda ka taran chalat ka je ka ko ga wajen ka la jeng apa dan ko na le makre wishin winami ka kur mo je to goni shi ne ko la jang ana shi kan ta cikin nan ne jendang ro chi mishalin gwazame duwar che tuok lo chirmi rol chirmi disponigen chire rol chirmi rol dunga de kon cholo chire dung mon monument tarkeken alatta da kanamun e mundian jang mun mo shi mundun so amiji tin nika ka kor runton wana ne me longo da ga kan korodian chairman da ngai kona so ka je report me te ka tun wana chala tin ken ga ta da don shi kor mo to waje kambien kan tat kan ka jang ko rudian dial weekend no ne me don shi kor jeska dog da ne kallar ka je kan tat bel kan kuma menteni ala central government ano yena ngum shiane logo no biane jako ba ne tuk kon doran ko togan wala karun wang na baka walon kake chu janga padang use chu kan janga padang ne ka ko ga kanti chu kan shiluk use chu kan ka magwa dan tigitin kane na me chine shoot kane ko la kum kirmi yade tala mi chalo ne until right now take a danger lat kan jomo kane ko dana chituo ki shulu community ana shigare che reka peneka ache degane ti chana kaka ka jora kala gwase me beje report ki beje kwenye ka to english ka jora na chala kane de kontila tet ko biya ko te ka lengten ano duwar ngum shora lat ka ken winami michol kan kume jamo kume dana la kume kirme yadi kana dini ken chol kana mena dini ken ko ngai kone longo no dini ken gor kana de ken te fi ke janame ke dini ken ka front line ngai kon dial na men chikalat gwasa mena na call to the central government on security in Upper State. We call upon the central government to urgently redeploy our sons back to Upper State while they are away defending the nation in other region. Army group, particularly Apadang, Abushok, began terrorizing our people in Malakal. It is unacceptable that communities in Malakal and Fashoda counties live vulnerable while others exploit the absence of our forces to spread fear and insecurity. Gwada mejokan ke dialado diyan lunjok we entera korugwen ko ken ko na kam liuko gwada menene kon liuka yan lonya jog lonya re we gwasa mene lonya Malakal gada ke chiliu bang gwan mo yan korean ter korkel me yadit jokan ter ken dialado de lunjok especially bona chalka mo ya gwele force kande agule po de lunjok chirmana ngai kone kande lunjok dorien de kan ko de kan backup kanene ken liu ka ken na kan ken na mani amichi kana gor gwad meni this situation creates deep frustration among the people who are trying to respect the law and contribute to national security, yet
are being punished for doing so. We therefore urge the government of South Sudan to take this matter seriously and act without delay. Failure to address this security threat will only escalate tension, not only in Upper Nile State but also in Jonglei State, enough is enough. Na me at Gormo, you can kuma kirmiyadi de no kwante fi no ne ko jok ka ka ko me ka be chong ko to ga kam SSPDF so de ko larno kam jani kene tet re wi dan tikitin ko kene shakana kene gwada tine ko tiga joro ni shala wono biane lo next one right now chone yen wo bianu nge de ni jok lo de ni gwada ni tin ko malaka la de ni ko mu kene shaje nung kure me chebu pek malakal ko ra kam tet kene jang kur ma bo we bo men ne de konti la de ni keep force ni kenen konen to front line. We mean that bi agole force bi ke nyin ke bu ke nyin ke SSPDF tene me lat kene me ko mo lar jen o e chabu chong gwa de men we mean that good going they can ko de kan to ko front line lo de ke jek de kan ko de kan ter bar ngai ne je gwa no ne wude shalome Johnson lin kwa gwa te tin chimen ti kon report jen taya jalat ge jen o chai mu ko bot kwa gwa da na te tin ke report den jiga nyolat gwa me ka te adbani jigala wona ne. The responsibility to disarm illegal army group lies with the SSPDF and the state authorities. The government must fulfill this duty and ensure the protection of all civilians regardless of community or location. Gwad me shol kan ken ke shol kan kum SSPDF no de me de kap ena mo kan lat dung SSPDF no teram gur no de jal ka me ne dial de ke de me ken dial de kap de ke kume ku ka laro chi abshok force tin ko ya makre duarien eno chicken de taga match alatte atiken ngama already by the way cause ne ken di alkedi ni kene ken di ala jaga front line ne so kuje mo kanino gone de medial de ka kap de mejan de kap. Now the question is this, will the jeng apadang agree and obaga disarm ke ba meken ba kap? Nobody know, but I may just information maybe ka kan tat and gor kan kume. We are making this appeal openly and clearly so that responsibility is understood. The people cannot continue to endure insecurity while fulfilling their obligation to the nation only to be left unprotected at home. Cholgan kumikin yadi de no shiane go de jago phone line mugo we kana gang ka jano gwad me chane gang gwada netin. So we mean that we can no force in a kandong dung tat karwade kanishi kande wo kori kande wona chaadi use kirmi yadit kanong duor choko gwa ku nyin daga Nuer ka matkan ka jang kanto situation tela rek kande min ngane de konti la jang but chi jang ki kan ngar tiat kani de model la le chi de ko la no la yong kana cherken ka bar yang de no motenial. So right now chukur mo che to kam dien kan kanetin kon tin la jang re wichim binemi so jana dana tuok re kur mo chine jan dang ro chi lutin ka jo dana chalat ki jagwasme ani bana je kari pore den biate mal.